دم باش بینر هجا به خیر هاتنا و دکند خلک کنویا برنامه میوان و مجارده مجارا میا ایرو او چالاکی سیویل ده برانبر تندتجیه ده چارا سرکرنا ناکوکیان ده هرچندی چالاکی سیویل ندیارده که نویه لی به پیشکتنا تکنولوژیا را اف چالاکی با آواکی روجانو به گلک شویان در دکه و پیش. اف چالاکی بگمان وکی الترناتیو جتندوتوژی و بکارانینا زوره را دبن. لی او نه هر حال دمینن کنترول کری و آشتیانه به تایبتی دما آلی دنه که داخواز جده به جه چالاکی نرازی به. چالاکی سیویل د جواکی دا چه قصب باندورن و تاکیجان آسته دکارن آرمان جن خواه بینن. دانستاندنا دستلاتان به وان چالاکیان را چاوایه. رژیمن هنوالاتان چما د پراتیکی دا ریل چالاکی سیویل دگرن تاوی که دستورن وان با آواکی برفره ریددن چالاکیان وها. اما وان پرسان و هن پرسندن ین گریدایی و مجاره به کانی غلام و کادار پیری را گوتو بیش بکن لیبره املوی راپورته تماشا کن. خونیشاندان و چالاکیان به آشتی مافکی سرکه دستور توایا ولاتم به مافک خوزهی خلکه و کمالین سیاسی و جواکا سیویل و سندیکا دبینن. لیل دما بکفت دواره به دست خستنا مافان به پیکینانا تندو تیجیه بهانه ددت هزم پاراستن جرناوین جدا وکو تکدان آرامی خونیشاندان به آشتی جبهای خوی قانونی درد کون. لاروشالات ناوین و ولات ستمکار کوچر زیل بهای دموکراسی ناگرن رنگ خونیشاندان با آشتی انجام که باش به دست خوبه نه اینن. او خوپیشاندان و چالاکین با آشتی دکار هندک انجامان به دست بینن. لی زور زحمت راسی کانو و حکومت اکا دموکرات پیدا بکد. یان حریم اکا جدا و حتی دولت که وکول عراق یان لاوروپا پیدا بکد. لحلمتا 25 ماهانه بوری فراندوم و سرخبون حرما کردستان رنگ فیستوال و آهنگ پشگیری پیامکا یک گرتی و بهز آراسته جهانی کرن لدوی چالاکی دا خواستن خلق و دستالات یکد گرتن ولدما خلق دجی دستالات درد کبت لاوازی آرک خستن جواکا سیویل خویا دکن. رای جواکی سیویل نگشت نوی آسته پیدوی که رأی جواکی رأی گشتی الشارعی دب لفینیتن که حکومت عن دستالات دیف رأی جاده بیده یعنی حکایت بیت بیاوه هر شوله که دسته که رای جواکی سیویل آستانگن راستی ابروکه که صداهان ریخراو هنه تنه رقم تنه جماره برندیجی از گونه هرم است اخما سرستوی ما و ریخراو جواکی سیویل سیستم پره و برنا حرما کردستان و عراق لدما 26 سالن بوری باندورا که خراب لسرکار رخستین سیویل کرد. پارتیان سیاسی دسالات تر بونج بنیادن حکومت و حتی کمالین جواکا سیویل لسر آلین سیاسی دابش بون. چالاکین سیویل انجی خوپیشاندان تا رده که گشتی باندورا خواه نابیدن او جی دوست گریت و بچند اگر اکان اگر وی سرکی جی هبونا دو اداریانه اف دو اداره هر اداره که طایبت مندیت خواهید طایبت یت لشکری و یت امنی و یت حکومی هر ایک طایبت بوانا و هر کاری که بوانا بدلیا وانا بهت انجام دان هلبت ناهلم درست های تفی رخنه لرخستن جواکا سیویل دینه گرتن لباوری هیا کار وان کمالان به انجام نبو و به تایبت دخونیشاندان برفرهن ی ماموستین حرما کردستانی و وان رخرا و حول دا جبن باندورا آلین سیاسی و کلتوری جواک درکبن. هگر رخراون جواک مدنی نشابن جواکی بگورن جواکی که عشایری بو جواکی که کو یاسارو لی خوب بینید ینشان حالاتیان یشیان حالاتیان آگهدار کن کو مافتوان نشاب دن وان رکاران نشاب دن کو دچا مافت خوب دست خوب اینن هر واسا وان جارنامه و یاساین کو ماف ولاتیات دنه بوارون بکن اوشی تشتکی باشه یعنی هیدی روشنبیریک بو خلقی چید بید دگل که ماسیان دکار رخصتن جواکی بو به دست خستن آمافان لحبون آوان نشانه لسر چالاکیا جواکی بگشتی پسپورن رخصتیان سیویل دبیجن اف رخصتیه دکارن هندک دستکفتیان دناف ولاته که دا به دست بخن لیدما پرز گریدای بد به مافین گلان و دوی بالاکالشکری پشتوانیا کردان سیویل بکد. از باورناکم او بکارن باندور لسر هندک هیرکاریان بکن
لین پکینانا گورینه کامزن مخابن از وها دبینم. هزا لشکری انجام دیار دکن. او زور خرابه لی او یا عمل سوریا اون حال عراق دبینین. قناغا برخدانا گلان بو به دست خستنا مافان لجیر کنترولا دم و جهو کودان روژویه و هر وسا آست دموکراسیا ولاتان لی شارزا باوردکن بگشتی جواکن چالاک بتنه دکارن گوهرینان به دست بخن. خالد فتاح دنگ امریکا. لی آواکرنا جواکا که چالاکدار پروسه که دورو دریجه و پیوندی به چاندو هشمندیا خلکی وی هیه. افجی هر حال جداهی دخل ناورا جواکان جبو رونی کرنا وی مجاره ام به خیراتنا دو میوانان دیکن کادار پیره سروکی رخصتنا کرد بسینور کش فرانسا بریا سکایب مرایه تو بخیر هاتی که کادار و هر وها لور الاستودیو کانی غلام ریوبر تورا آگاهیانا امریکی کردی که کانی تجی بخیر هاتی استودیو ما که کانی از جمع تدا پرسخویه کم بکم يعني چالاکی سیویل تا گلک تجربه که مثلا برفره و دور درج بسالان دگل چالاکی سیویل هيا گرینگی وان چالاکیان چیه؟ يعني گرینگی وان چالاکان اگر تزرار نادی دجمنی خو تدویجی ازیت لازمه جبو امبیجن سرخبونه جبو آزادی ازیوی ازیتی بکشینم را دجمن نکشینه ویا بنگهویه امبیجن گاندی لهندستانی برچیبون دست بکر. امروزن دکت گله هندستانی لازمه کنجی هندی لحکه، نه کنجی اروپایی لحکه. مثلا دکت زمان هندی برای پیشوا هره. هر تشتی وی دکر بره، پشتی وی گل دکر. امروزن واپر میهمه. دیتنام دا سروکن کردا وی مسئله باش نزانن. امروزن در حق مارکسیسم زانن، در حق شورش ویتنام زانن، در حق انویژن شورش امریکا باشور زانن. خواستلا هنگی آن بخواندانا انویژن شورش هندستانی چابو، انویژن شورش رشال هندری امریکایی وقت دکتر کینگ انویژن مش چید کرد. هزاران انسان دهات دوستانی چید کرد به گلین سپی. و پاشی مافی رشا چه بود امریکایی ایرو امریکا امروزن پروبلمی وی هنر نکوتونه نه لی وقتات دنیری 5 سال بره رشن کاری بون آشخانه کی دانان بخورن. باشه کانی جوی دمه ده حتان ها تو گوهرتن چه بوید دواری چالاکیان سیویل ده؟ واری چالاکیان سیویل یعنی کی پیشوا بوه او پیشوا داره. امروزن لیوگوسلاویای لسربستانی دجی سلوودان میلوسویچ گوتن ام یعنی وی مروی شرعانیش بومه لبوزنیا لقوسووا لهرواستانی دنیا خود انسان هات کشتن 133,000 انسان هاتن کشتن کی و سبب وی چه بو گوتن میلوسویچه میلوسویچ وان شرع هندا کرد پاشی گل بخو گو نه لازم ام ویاجی جسری داخن پروتستو چه کردن به شر به چک پاشی پلیس بلگراد سلوبادان میلوسویچ گرتن تسلیم هولندای کردن لحبسخانه هولندا وفات کرد. گلی ما امویژن گلی سروکین کردا امویژن مثال ام کنجی ترکان ناستینن ام کنجی کو ترک بیژن لخوکن ام لخو ناکن ام فابریکی که لهندری ترکیه دانه امویژن خوارن چید کن و لت کردستان تفروتان ام تشتی وان ناستینن ام تشتی خوچه کن. یعنی هدیه وقت خوازه. روسیه که دور درجه به سالان درجه که هر حال میوانه من فرانسا اوجی ویجی تجربه که به هر دو آلیارا جی یعنی هول دایک کو با آواکی آشتیانه جی خوب پیشاندان و تشتی وها چالاکی سیویل جی بکه و هول که وی یعنی تجربه که وی هیا کو گروپ که چکداری جی و بکه جبو کو وی دیت انجام ده کو چالاکی سیویل وی ناگهین تداویه هر حال که کادر ت وقت به تجربه که وی درباره داد تا لگل وقت به چالاکی سیویل تو درکتی خو پیشاندانان تا گلک چالاکی و حال در خصنا و دعینی وقت دجی از باورم ده 1070 دا بو هول کبول لسوری لقا مشلو وان گروپا که چکداری چکن لدیاره بسر نکد جبر و دمه او درفت پیدا نبون اف تجربه و به هر دو آواین داخوازه مافان را چاوا تجمره دخونی ایرو
سپاس مامۆستا سپاس سلااو بۆ میوانێتە و تەماشەوانان تەوا بڕاستی ینی ئەم میجار پر مەزنێ پر فرەیی پرژی وڵ و گرنگی گمرە گەلکیژی وەختی ئەبێت چیار تێری ناکەی لێ تشتی هەیە يعني دما لروجاوای كردستان لسوريا تحديد بشتي كشنا قبول بشي سرهدانا 10,000 مدي بتشاوا ريجيمي وي بخوا شر ملتي كرد كر علي كي ديجي عشيرين عربه تشك دان وناش بوك اوجي شر كردا بكن يعني مال كردا تالان كرن جني كرداجي يعني برن حتى حقي كردات كرن تشتكتنا بوجي كرد يعني بشتا خود ديني تي قوتك تنبو كرجي خبي بباريزي اوش اغي ابنرين چيبو انه دواب تشكي مهبه ام خبي باريزي اري بلكي امريكا من كردستان آزاد بكن بدحبه بسطحبي بحزاري جي لي دواب تشتك هبه تقينك ببي دنگك قيرك بقي الدنيا انه كرد لفير زحمتيج في ريجيم هاندي بي يعني استغلي ما مستدد بين تشناده مثلا يعني الو بري دنگ تي كرم كه يعني استني ما مستدرم تشناد لي دباب يعني حردو هفدو دكملين حردو بهفدو نفسها خطير دمشق جبار امنا مثلا قال امريكا يا قال فرنسا يا عند دولتك اوروبيه يمكن انه وزاره الجعديه في شا وزارته از ما فكوا تجيبين يعني كسر لما هدار بتشتي بينا ام قال دولتنا دكن ريجيم ديكتاتور جي كشتنو قتل عامة قد حقي كردات كرني جوي بي الريناس لكن يعني ام دبين الرجيم اسد بحب صالوي في قتل ديكي او كردا قال كي قريشي هبدونا بون ايرو بيشكي بسركت دبين ازبالي خودتم كردا ازواتنت كيف ديجيدي جيفي دفاع حردو بهبر تمام ببن جبر عينا تجربه مني ذاتي جي واد بيجي واجي الدنيا لدولتها جي تجربه خلكيجي مديتن تايبت تجربه دولتها فلسطينيه وفلسطيني بخوجي ديفيد زنهابين سر زمان لي جاليه كردا حردو بهبر دبي ببن وقت مثلا نظام بكردي دبي عصيان مدني وقت ما مستدي بيجي انه في دولتي قبولنك ادارات في دولتي قبولنك اداري خو بيجيبين برا تشتي تشتبن يعني ارجي لباكوري كردستاني باشه كي قدر يعني اف بيروكايا كو هردو برا بهفدرا اف هندك جاران راستي او که پرسگریکه گدند به اوجی کناین کنترل کردن دما تو خو پیشاندانه که دیکی پشترا اگر جدست دکوه یعنی که او عالی هيا کو کار به وی خو پیشاندانه آشتیانه کنترل بکه ما مستبست بس تمام بك مع زعينا ديجان بين نقطه لباكوري كردستان بني دمك مثلا خسريا ديمقراطي اعلان كانوا ام اداره خبك ليه مديبه ترك همبر يعني دولتها تركا اردوغان همبر وانا شكوش تنكر بينج باجار كردا تمام قلاندن خرا كرن باجار نشتن جويكي تم مثلا تشاركيه سيفيل بيجي ناين دفي قوتك تهبه هم برويج تشاركيه سيفيل بك تايبت دفي دل اوروبا لامريكا اف تشاركيه سيفيل جماله لبيش وزارتا كاري دروج دكي يعني في سفارتات كي جبو جماله دنجي خو بيجيني ملتا دنجي خو بيجيني حكومتها انه ملتي ما شيء شيني ملتي ما قتل عام حقي ودبي ملتي ما بندستي دوله داغر كرن حمي تشتي تعداد دقين في ملتي جويكي ادبي حردو بهبري يعني تفنق نيدانين جبر قدامك قوتها تال سر عردي دولاتي تد تنبي ذات الاب دولتنا قد اعترافي بتناكن قد جي تقبولناكن لي وقت قبل قوتك تهبي وهبر وناجي تقبولكم افخال روني بو كيكي قدر از وقت بتشتي كنت تبيجي بينم جم كيكي كاني هذا قدر دبيجي يعني باشه چالاکی سیویل باشن لدیوت تفانگا خودن قد دانینید و هزات هر هبه هر تو آماده بجیج بو شر بتایبتی تشتین مزنده وقت دخواز ولاتکی دی یعنی تداخفتن خدا بحثا کی کر کت چالاکی کی جبو جلو برگان جبو کنجین خواج بو تشتی وها باشه چالاکی سیویل بکی بس بو حقی ولاتکی تنکاری غیری چکان هلگری تچاود بجی انا مهاتما گاندی وقت الهندستانی خواست هندستان آزاد ببه مثلا انویژن برچیبون دست بید کرد انویژن مش دست بید کرد به هزاران انسان دود کرد انویژن دگوت تشت بریتانیایی نکردن انویژن یعنی به سالا دوام کرد 13 سال بخور حبسه دا بود مهاتما گاندی
پاشی انگلترا گو یعنی خیلی تدا تونه یعنی سردستی نباشه انسان دخوازه آزاد به و هندستان یعنی آزاد بود ام ویژن لویتنامی هوچیمین گو اویج ما ده حبا بکشن اویج وان یک بکشتن او رعد ببین او هندستان او ویتنام آزاد ببین شر ویتنامی دا امریکا 20 حب ویتنامی دو کشت یک امریکی داد کشتن 2 میلیون ویتنامی هاتن کشتن 50,000 امریکی هاتن کشتن ثانی یعنی تدکاری وقتا گلیتا بترابه گلیتا یک به و کل مکیبه تدکاری ویجی از جدامه از نبترامه از گل کی دنیمه از زمانی تا بزوره ناخفم از کنجه تا بزوره خود نکم از عادت تا بزوره نینم جی از آلت تا بدلی خو را نکم تدکاری آلا خو راکی نبدلی منه ام بیژن افریقا باشور 1964 دا هندستان چو international اولمپیاد گو افریقا باشور ریسیزم هیا افریقا باشور صدی 13 سپینه صدی 87 راشن و مافه صدی 87 تنه ام تخوازن هون افریقا باشور جی اولمپیاد درخن ایرو اولمپیاد او که 4 سال جار کی ملت كيف ملت هر دولت به عالم لويه اميجن سپورت من لوينا سپورتمن من لوينا 1964 افریقا باشور جه درخستن حتی 1996 چما 1994 افریقا گو تمام ریسیزم نباشه آپارتاید نباشه یعنی جرا دیویژن بویکات جرا انگلیسی دیویژن سانکشنز دایوستمنت افریقا باشور تمام شرجي هبو ل تشتكي دنيا هبو مانديلا و اي ان سي فانا قلت بشار ام دكارم زيدا بيشوهرن سلاحين مازن دست ايفان سبيادانا فقط دنيا عالم برا بمرابه ام دكارم وانا بدن سكناندن و دان سكناندن جي باش اف بحثا في تبقاوي وقت بيت دريج جيروكي ديكي لا تشتك وك كي قدر اني وك ميناك وك نمونه رژیم اسد لسوریه او چند سالن اوی تجیه بکارتینه ترکیه او یکته بکار آنین یعنی پرس دوی داره دشخوا او گلو اف دولتانا اف رژیم وان ولاتانا دی چاوا کاربن به وان خوپیشاندان آشتیانه را وقت دانستاندنه بکن هر حال از وی تواره امی پشتی وی ناوره امی بکن وی از بچم ناوره که بینرین هجا پشتی وی ناوره ام و دیگرن بله ام بردوام من پیشکشکرنا خلکا و هفته برنامه میوان و مجار ده ام هر مجارا چالاکی سیویل برانبر تندوتجی ده چاره سرکرنا اینا کوکیان ده بری نوبره مبحثوایی که دکر کو گلو اف رژیم کو هناك دبجن ديكتاتورن اف رژیم دستلادار لهرم به تایبتی هرم روجلاتا ناوین چاوا بوان چالاکی سیویل دانستاندن دیکنی که کادر تا وقت به بخواب آواکی کس وکو کس تا جدسپیکا شورش سوری ده یعنی کته نافکرن به نام شورش سوری و دمب کیمانی گله کادگوت اگر اف خو پیشاندان با آواکی آشتیانه چوبانا سری و نبانا چکداری و آرمانجن خو پیک با آنینا لعالی کی دن هنگ دبیجن اگر رژیم با آواکی آشتیانه به وان خو پیشاندان را دانستانده بکرا و مافی وان گشته با وان دناوینا هر دو آلیان دا چه هیوی هیه مش قم من عينا أب بقول مستقر تنسر زمان مسألة بريطانيا وأفريقيا ليه لكردستان دجمني ما شيء يعني ترك بأردوغان بشيء عراقة صدام بو يانجي عراقة حشد الشيعي ب يانجي إيران وحكم ملا يانجي لسوريا وحكم مالا أسد يعني قات نرين نابن وقت هفدوش بري حرتشتي مرل داغر كرا بخم نره بريطانيا نوك تركاي بريطانيا نوك صدامي يعني دفي اما سلاجي مرل تي خبر چاردش بوك مرزاني بچي چالكي بك ديس تاكيدكم حردو بهر لي سر مثلا شورش سوريا براستيجي شورش سوريا يعني چالكي قبون
تایبەت چالێکی گشتدەروی سووریە بوون چالێکی گشتدەروی سووریە دەبوون ji بۆ گەم شەوقی باوێن سەر چالەکیە هەندر بێ منارم بێ چل جەمە هەیە لێ رژیمی هەنبەر وێ ناچ کرد دەوڵەتا ژی چ کرد ما دخواست خۆ بگینن دەوڵەتا ڕاگەهاندنێ ببینن بێ ji ber 10,000 کۆم ببێ و ڕاگەهاندن تەنە بێ وەک گتە نەکرد لێ 10 کۆم هەبن و ڕاگەهاندن ژی پێر هەبێ وی قاسی مەزن دەبێ ما دخواست ئەم خۆ بگینن ڕاگەهاندنا دەوڵەتا بێ منەرن va milletê me di hindir dêşê milletê me işkenceyê dikişîne milletê me dibin dewletek hukmek dîktatorî em dixwazin vê tevî biguherin lê hember wê rejîmê tiştekî me jê dî kuştin wek mesela tenê di hindir di maba yani wek berê li Sûriyê bû tecrîbak dî li Sûriyê hebû çawa li hema qetil tevk yani wî çaxî çekdarî bû jî lê kuşnek am bû bajarek winda kirin bi hezara hatin kuştin bi hezara windan bûn bêgê kes pê bihise li vêr dimînî fêda ragihandinê çi qas mere îstîfade jê bikî mere dengê xwe bigînî dewletên mezin ew tedexul bikin û vî yani vî şerî bisekinin ya vê rejîmê eger ez vê girêdim bi çalakiyên em bibêjin li Ewropa dibin divê derbarê de çalakiyên sivîl ku li Ewropa dibin gelo tûpxan hal li bajarekî Ewropî li Fransa li Parîsê gelo ev çalakiyên ku li Parîsê dibin digihin armancên xwe li pir cîna jê diva ev çalekî bibin diva ev çalekî bicîbên ji fêda wê di aliya diheye hem yek jê millet bi xwev girê dê milletê xwe bi xwev girê dê giwinda nebit nav behra van bajara û milletên Ewropî dê giwinda nebit wa bi xwev girê dê hêlekê êşa xwe bihise di do tê dengê xwe jî digîne dewletan tê digîne milletan tê digîne ji ber gilvir li Ewropa em zanin mesela intixabat bira demokratî dibin wextê gava gite nav millet de bixebite tê dengê xwe bigîne milletê wana pêşeroj de ewana bê dengê xwe didin kê ew jî fêde li te dibe bi rastî jî zêdî cîkî aynen mübaşer fêde aniyê wek mesela wextê gava li Kubanê bû yani wextê gava bi hezar ciya li gelek nuqta bi hevrê derketin qîrek dan dinyê inu welatek milletek tê kuştin diva bi hûn alîkariyê pêr bikin diva bi hûn xwe bigînê nedê tişkî jêr bikin bi rastî jî ew tecrîba Kubanê yani gelkî mezin bû li Amerîka li bawe jî hebû xurtin medîtin ketin gurava birçîbûnê dij bo wêna yani deng û qîrîn digînin alemê alem bi me bihise lê nefir mesela enu karên yani çalekê sivîl tenê wê tişkî bikin برای که کدر اف خالت زلال بو از خازم بیم جم که کانی تا تجربه که تا سال 1997 دا تا 40 روزی تفلی گرفت که برچیبونه بوی از باورم پیش کنگرسی بو باشه افچالکین وها تکانه یعنی یک کسایتی چه قصد کارن دخواز المزن بجیبینن بنریناته چالکیان ما یعنی مگو اندام کنگره غازی لیلا زانا و احمد ترک کربون آنی بون امریکایی و وانا ifade کیدان لندن کنگره دا سر روشا کردا سر روشا ترکیه و وقت زفرین ترکیه هاتن گرتن 15 سال آویتن حبسه مگو یعنی کنگره امریکایی وانا دعوت کردن لازمه کنگره امریکایی دنگی خود راکه بیشتر چما و آویتن وانا زندانه حکومت امریکایی گلک تاثیراوی های لسر حکومت ترکیه ما کمپانیا کی وکر ما امضا توپ کردن 153 حو اندام کنگره گوتن لازمه ویژن کا و وان حوالی وین بین بردان حکومت امریکای مساج یان ترکیه گوتن لازمه هون ویژن کی بدن بردان حکومت ترکیه یکیش یان حبسخانه جلیلا را گوتن بیش از نخوشم و امت بردن لیلا جیگو از نخوشم از یعنی مافی کردات نیه آخافتنا کردن نه سربسته و نه بردن لی دیتنام دا لهف دا یعنی چالکی کی کر لهندره کنگره دا تاثیراوی لهندره سرکشکا سپی چه بود سرکشکا سپی هندره ترکیه دا تاثیراوی هبو لیلا نه بردن لیوان تشتا وقت خوازن سال دخوازن و سروکاتیا پارتیا دخوازن یعنی ام ویژن سروکی پارتی تنی کاری ویژی از هم شر خوب کم و همچنین هندره بازار دا
دموکراسی خسری چه کانیت ودری بحث ولاتکی وک امریکا دکی ولاتکی وقت به درگوش دموکراسیه یعنی هر یک دکارت شکی بکه و دنگی خو بگه لا اگر ان فجر رجلات نافين فجر ولاتن كو بكيماني افين كو كرد لدجين يعني تجربه كبري دمك هريما كردستان عراق ريفراندومك لدارخص با وكي اشتيانه خلكي كردستان دنگي خدان جبو كو ببيجن ام دخوازن عراق جدا ببن يانجي ما فهي كو ام جدا ببن اف وقت بيت جدا بونه كيدنا بين جواكا وكيا امريكا دا ويا رجلات نافين دا او خلكانه تشاود كارن چالكين وها بكن اللي هندري عراقي وقت كرداغو ام خازن رفراندوم يچيكن ما في وانبو حقي وانبو كرن حكومات عراقي قلت از ريشي بكم از كركوك دستي بابستينم او امبيجن يكتيا كردا تنبو نابينا واندا بارتي بارزاني وطالباني يكتيا وان تنبو لسر امبيجن شري بشدت ايرو كركوك كتيا دستي وان لكركوك صدي هفته كردا يعني تنكاري فيجي شب باجارة كي صدي هفته كردا عربه لازمه برخوردی یعنی وان چالاکی‌ها بردوام بکن انویژن سروکین کرده گره ویژن هرن انویژن مثالا افریقا باشور برای عراق داخل المپیاد نبه چونکی مافی کرده کرکوکی تونه روزا کو کرکوک کت زمانه کردی قدخه بود انویژن چاپمنی جوین چیکرین گفت نه کردی تونه عربی دیتنا مدا انویژن قدپه انویژن یکیتی انویژن پکیکه وانا بخو گره انویژن ما انویژن ام شرط کن دجمن جمع ده حوا دکوزه ام یکی جوان دکوزن ویا کاریویتونه ناگینه انجامان جبو ام بویژن تمام ما حتی چی تشتی بویا جورشون دا ام ناخوازن شرچه به حکومت ترکیه خوازه ورا شر بکه برا بکه امی دژی وی شر نکن شخو پرسکریک دفرده او که هندک رژیم هرمی از با وکی گشتی داخوام اوه که ده حسبین وک لاوازی وک تو ضعیفی و تو وی خافتنت بجی از خوازم هرم جم که کادار یعنی افجی اوه که گردان خواب چاند و کلتورا یعنی منتالیته وان خلکین و ولاتان هیا یعنی جدا بونک ناوین ولات روج آوا اروپا امریکا و ولات روجلات ناوین هیا باشه تو چاود کاری چالاکیه که سیویل ولاتا کی بکی که به او بنگهن و چاندتی دانینن ما مستطب خواهو مثلا يعني فرق جي وجي هي فرق ولات وولات هي ولاتي كردستان قدر كرج بحر شار دجمنا يعني تشتكي امجواد بينين كشني بي بتنه اوان تشتكي دي فهمنا كيش كشني بي يعني مثلا ما مستوى انه حرضوا بهبر النابه از قط نبي نارج بر قدامك تي نخرد به او تسياسي جي قبول ناك چالكي سيفيل جي قط قبول ناك ليه حرضوا بهبر بن حر يك لغور ولاتي وي لغور جي وينا ان هذا هندري تركيا دبخوغ مربيني وك ميناكي لاسطنبول دفابك چالكي سيفيل ببن نسكن جي بردوام جي بكن ليه هندري كردستان دفاع قوتك جهبي فابا جارا بباريزي باشه كيكي كادر بس تشتغل فرهية يعني اف قرانينا بهزه راستي تشتين الدستوري دبن دستوري في ولاتي ده هيا تجي في ولاتي ده تبيجري بدستور هيا تشاوت دستور بن بيناكي دما تندو تجي بكاربيني تمام دستور تركا بندك جي هي بند شيست وشارات جي دبي هر كسي قلبي ولاتي دي جي تركي يعني قد قبولناك تتنيتي دي باش تشاوا بك تملتي تركي تملتي خد يعني تركي تاخذ جي بجيبين ابش خو ابي مساله يعني شاركيه سيفيل كرد جي قلي تايبات تركيا هين بزمان كردي تشتغلي تاني يعني قابك باشه هيك كادر جبر دما مكين بو اسكو خوازم بسخو داويج كيكي كاني بكم كيكي كاني دواري دستوري دا چالاكي او دبن اگر تو كردي بس انفيشن شرعي چكداري ماركسيزم كردستان روجلات ناوي دا تنبو بريزو جالانگو از بينم ويا كاري بو بگوتا از شرع سيفيلي و گاندي و
دکتر کینگی بینم راست او وقت الترناتیف تكون هر حال سپاسيه وقت براسيام دگن داويه برنامه كان غلام ریوبر تورا آگاهیانا امریکیه کردیت به استودیو مروی گلکس پاس ترا و کادار پیر سروک رخصتنا کرد به سینور تش فرانسا بریاس کاید مروی گلکس پاس بو باشتر بونات بینر هجال ورم دگن داویه و برنامه تا جارا به اصالح دمجر خاطر خجوات خوازم و بمین نافیر خوشیده